Yes, nongeye rero kugaruka mbasuhuza mwe bakunzi b'Umutsindo TV, nkomeje rero kubashimira urukundo ndetse n'ubufatanye, mukomeje rero kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Nk'uko rero mubimenyereye, uyu ni wa mwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha, aho rero tugiye kubabwira ko abasirikare ba FARDC batangiye rero guhungira mu Rwanda. Yes, rero mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, bamwe rero mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batsinzwe rero n'umutwe wa M23 bambutse rero umupaka baka rero ubuhungiro mu Rwanda. Yes, ibi rero byabaye nyuma rero yuko abarwanyi ba M23 bigaruriye Goma, ubuyobozi rero bw'uyu mujyi ndetse n'ubw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru buhungira rero muri Bukavu bukoresheje rero ubwato. Bamwe rero mu basirikare rero ba leta bari muri uyu mujyi bahisemo rero kwishyikiriza M23 bamburwa rero intwaro, abandi rero bagahungira rero mu Rwanda. Abahungiye rero mu Rwanda rero bakiriwe mu karere ka Rubavu n'inzego rero z'umutekano zigenzura ko nta ntwaro bafite. Bagera rero kuri 20 rero binjiye ku mupaka bitwaje imbunda zirimo rero n'amasasu, bazishyikiriza rero ingabo z'u Rwanda. Yes, uretse rero abasirikare rero ba FARDC, hari rero n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bari rero igoma bahungiye rero nabo mu Rwanda, ndetse rero biteganyijwe ko rero bari bujyanwe i Kigali bagacumbikirwa rero muri hoteli zitandukanye. Yes, kugeza ubu rero M23 iri kugenzura umujyi wa Goma, yatangaje ko rero ikirere cyawo gifunze, ndetse kandi rero ibikorwa byose bibera muri kiyaga cya Kivu ku ruhande rero rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byahagaze. Yes, uyu mutwe kandi wasabye abaturage b'uyu mujyi gutekana, ati kuko rero kubohora umujyi byagezweho neza, kandi rero ibintu bikaba biri ku murongo. Ngayo nguko inshuti rero zacu zakadasohoka, nimunyemerere amakuru yacu tuyahinire ahangaha, mbashishikarize rero kuza gukurikira andi akurikira. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.